باش خندكارين هجا ودلال ديساز بورمز ومساعدة مي وانا ما يائلو ويجي جرفا دهار إلو وانا ما يا چارمين مجار وشيوين ويجي وانا ما يائلو بنابي مجار وشيوين ويجي أمي ونسر خالي خويا يوانا شخو دست بك دبيجي هنر ويجي دو آمورين كو بيوان جواك ناب كا چتيك لينا برا هنر ويجي شخو ويجي بالنفيسي وبهنرجي پیش خستیه و همو برهمی ما یبدو کی هاتیه نویساندن و بونه برهمی کن ویجهی یه گوجه گرتی هنر ویجه ده آمورن کو بیوان جواک نابه تکلیه آن بشخواه به هفدو بیه دریا هنره آنم بیجن دستران آن بیجن وکه میناک ستران ما یکون دستانه و چیروک تیده هب دستانه و چیروک لبرنگه کی هنری هات پیش خستن و هات و گوتن وانا ما مجارا ویجه امی ورنسر مجارا ویجه که بگشتی امکانم بیجن مروه و جواک مروه و جواکا او تیده جبرگو ویجه نتنه وينكيشا جيانية نتني أو صورة أو رسمك لي دهامان دميري بپیش خستنا قل بپیش خستنا قل دوي ويجا قل بپیش بخه وراجي جي قل ربك اگر ويجا نجو پیش خستنا به ایشا ویجوا که کو نبینه او برجواندی گل پیک نینه ایشاوی دربری نکه تشتیگو او جواک آن او گل بخوازه پیک نینه او ویجیا گو دیروکاوی ناز نکه دیروکاوی ننویسه آن و نکاره ویجا و دیروکاوی جی بنویسی دیروکاوی جی نکاره بنویسینه جبرکو ویجه چافکانیا آفراندن مروف و جواکی جبرکو ویجه چافکانیا آفراندن مروف و جواکا وی مروفی گوتی دی شیوین تیگهاندن مجارکی امی ولن شیوین تیگهاندن مجارکی چیه؟ جورین هلبستا و نویسین ویجه داخواز و ارمانجن ویجه پیکتینن اف جی بگشتی شوازا هنرمند دولمند دماکو نویسکارک آن خوندوانک برهمکی دخوینه استا وی خوندوانی پیش دکب استا وی پیش دکبه بلندتر دبه لی رامانا وی نویسکاری دخوینه و تی زمان دریا نویسا ویده شخوان نویسکارجی هستی خواه دنویسینه به رنگکی سازومانکری و دنرخینه امی وره ناواروکا ویجه دبیجه جتواهی شیرو بکرنا رامان و دربرین هستا و برهمه کره ناواروکا ویجه تیگوده ناواروکا ویجه شخواه یا هری بنگهین ناواروکا ویجه چا ناواروکا ویجه کاوچ ویچلو به دریا وی ناواروکه ده از رنگه کی بینم زمان دربرین رامانه که آن پیامه که دورده هایی که اف چی دورده ایشه که دیروگه که هنرك زانستك رنگ ایوی امبیجن وی ناواروکی ایشا جواکی بگشتی ایشا جواکی جین زمان اف ناواروکا ویجه بگشتی دریا برهمان شیوین ویجه دبی امی ورن خاله خواه یا بری داوی شیوین ویجه
بەشەکە ji hunera xweşik بەشەکە ji hunera xweşik û cewreyeke û cûreyeke ji derberîna peyvên bedew ew jî weke zanistên wekî dinin weke zanistên dîrok derûnasiyê civaknasiyê felsefeyê û her wekî din şêweyên wêjeyî me got wêje hunereke xweşik e hunera beşek ji hunera xweşik û cûreyên ji derberîna peyvên bedew em ê werin çawa me hunera xweşik û şêwên wê diriya wêjeyê de ji xwe ez ê êşa mirov û civaka wê di nivîsê de ez ê binivîsînim dê başî û xerabiyê çavdû cuda bikin dê bi rengekî wêjeyî ne got rengekî ez weke peyvê xwe yê civakê ez bêjim na bi rengekî xweşik û bedew wêje bedewbûna peyvê jêr lazim e xweşikbûna peyvê û bedewbûna peyvê jêr pêwîst e me got wêje zanistên weke dîrok civaknasî derûnasî û felsefe her wekî din bi tê derberîn kirin armanca wêjeyê armanca mijarên wêjeyî hemû berhemên wêjeyî gîhandina peyamekê gîhandina peyamekê ji bo çi ji bo gel û hunermendên wî gelê ji bo gel û hunermendên wî gelî ye hunermendên gel cîhana hundirîn a civakê cîhana hundirîn çi ew êş kêf êş û kêfxweşî û qehet û hemû renga ê kesî hundirîn derdixe ziman û derberîn dikin asta civakê hundirîn û civakê asta çanda wê li ber çavan digirin û berhemên xwe dinivîsin diriya em bêjin ew peyameke navaroka wê an armanca wêjeyê bi giştî gîhandina peyamekê ye ji xwe ew gîhandina peyamekê diriya di ku de ye di hundirê an di navaroka wê nivîsê bi xwe de ye diriya wêjeyê de digihîne mirovan em niha giyan dawiya wana me yê çaremî em ê ana werin pirsê xwe û bersivan binivîsîn sê pirsê me ne pirsa me yekemîn dibêje wêjeya ku ne di berjewendiyê civakê de be çi tîne holê ne di berjewendiyê civakê de em ê bê eger wêje ne ji bo pêşxistina civakê be berjewendiyê gel pêk neyne gel naz neke birînên wî nebîne û êşa wî nekişîne nikare wêje û dîroka wê jî binivîsîn ev pirsa me yekemîn bû em ê werin pirsa xwe yê duyemîn bi çi şêwazî mirov dikare wêjeya xwe biparêze ka çi şêwazî dikare mirov dikare diriya berhemên wêjeyîn yê ku nivîskar û hunermendan yên ku êşa gel û civaka wî gelî derberîn dikin pirsa me dibe çi bi çi şêwazî mirov dikare wêjeya xwe biparêze ji xwe ve dema ku nivîskar he nivîskarekî êşa nivîskar û hunermend êşa civakê tîne ziman ew çav parastin û şêwayê parastinê tîne holê em hatin dawiya pirsa me yê sîyemîn çima wêjeya civakê asta wê dide diyarkirin asta wêjeyê di diyarkirin çima wêje civakê û asta wê dide diyarkirin wêje em ê werin wêje weke zanistekê tê nasî wêje jî zanistên mîna dîrok civaknasî derûnasî û felsefe û aboriyên sûd werdigire ji ku tîne ji ev hemû zanistên din tîne ziman em hatin dawiya wana me ye a çaremîn beşê me ye dawî beşê me yekemîn dawî bû
وسباس جبو حمو خندبانا